tuni wanu yahin pati tam pi omin basic pati ai wala pati tam pi nong le hina ko na to do kit pati ni tuni chan ke adam ho ipakayo Yesu Krista tayo hina ko na to do kit pati nam poi pi chuni ho adinga tuni hi Krista to kinani ko hi chule Christian jo si adinga jong ki pa na ni ko hi ichi chun ikom iji be ang chen to Yesu to ta ti ki pa na si bai ga bolo ti o Oh, set होता है. Amen. Tunin phong le at mo yo. Yo kung badingin member ang kibeta na nila. Mani dalin lang pati ang kong na he. Amen. Tunin paka Yesu Krista to kinani ko hi takilhanin. Paka Yesu Krista hana ko na to nakilaan na he. Patin tuhinga kunin anasim daw hiti ichit ko daw la nakirulim daw ti kadin nahi yechun Bible text ay mendingobin John sukipana tupa bungsor ni sang som na kana penin som legit sa ni simin kate Miriam bangsu han pa macuna dingin akap kami akapong cuna kunin han sunsu ga ave na hile aban na bang wan ni Jesu lung alupsa na ba su kataluna atwa kada kem talama to mui chinamani cuna za numei bola na ka natilani na hile ama nazar na azit su kapakai kumang hoya payu kahepo ipati Chutia tijo chun akinu hejna hele Jesu ahi adinamu Jesu ahi chayapu Jesu nazanu mi bolan ka koham na hol tila manu pun bol chuna ngai tu naza pu goma kuna na pu dai loya na pajan se pomanging gati Jesu nazal meria mati amanu ke jin hebru pawin naza rabani Pichu bilti na he Jesu na zani tong kain izina miti lagi mapa hin chung ka to himla je ahin sinang kasu pi ho ja gase kapana ho pa kapathin na ho pathin ning ka kar to beti Maria Magdalene sachi asi ho ja chun pakai chu kamuta ati chule aza hijitu si Pati ni na tuwing simda mo sa baling pati ko na taon sa ni epa lungsit na lanay na din walo ya in pati tambim zombe hina ko na tholo ki pati nam ko ke ho pati nang wang hina ko ni na tholo hina in na henzo ko Tuni ni kohi paka ke hozo siaringa nang man hinagane lo ni kohi tazin hallelujah tinamin lo ki katango nahi lo pi de jing kapak kapati tuni jing ka hin pa nang ma thina kuna na thoki tu dole na rasa pa alo ko ni on resi in ko ki wongin Naging nilang pagdangani hindi bongin tunit zamani na sapani hindi kinila. Sudah mungkin kau suruh kita orang kau zamana. Natui mago na kalau orang kata bukan sang kumamin lamani kilesa di bogin. Ehuhin po Yesus minan kau makatawa. Amen. Tunihin Paka Yesu Krista thot nani ko hi takilanin isu hi ese hi
koi san ka ka mon mo ni nei pichi pia mi kia hele paka Yesu Krista ni thum le jan thum le lai la tha ni ani thum ni no tho do kita piche hin esi nang hele chu nang tho do koi ko ma na kila ma sa pin de kan ko te la koi ko ma sa pin de anu ko ma ko mi esi hi Yesu ko ngai thia ni thum dan thum le lai gila tha ma ani thum ni a hum thol ding hele akila num namasapi ta chu pasor pal ge ro u anu pal ge ro ta lo hi kusum ho sa pu hong ge ro ta lo hi ama na ge ro tu pi pin la kila num na pin chu ai ni pi ye de aji chu angai pi ne pichibang hin paka Yesu Krista jam nithum le jan tum le lai gi la amin anithum nia hum tho do hin koi lai mun akila le kilo man ge ba iga ge la hele ke ma ngai tu do din Yesu Krista kila naninga loma ka ge chu anu meram ko kilo ma ge nei I bijena mitila anu ina ngai dan hi kidan hi minute na sa ke bung sin na ngai ne kidan aji su pa te hin kangai bu ekiti wa nge minu na ngai na chen ki paju ding in ka ta sen po kati na chi biya mitya hele pasal hi ahung thia hele Aziya ki bui zo le nunga her pai jita ne nume hawang hi azipa thi mung tin dom le apong kut kunubin atsa te hi asinubin asim do ji ne pichi ka be na hi le sa te nai nunala me hin mi pasang mi nuwa hisab zadingin kata sa ne pichi bang hin meryam yang hin ta salam pin do na paka Yesu Krista sunga pin hi acha pa ngai yang ngai lu ni aji chu lup le ka thap lam chi le ka bu chi ba na le nang ma lung jong ting hi min sem hi min asu pai ding hi anati ne pichu thing pe la paka Yesu Krista thi ni a meria alung thim ne ting dan pa chu ase na Hichan ge khoma lungnet na ne minu hi ji achapa paka Yesu Krista yang hi anu ko makila masapi kilo ta ka ge ai ba nu ko me yang kila po olam kai ho ko me yang kila po leng lelal te ho ko me yang kila po akila na masapi ta chu Magdalene Miriam ai la hichi Magdalene Miriam kitinu hi itawmi ya ama kom khal khalahi paka Yesu Krista kila masapi de ti hi bana de number 1 mapung som la bungbu chang ko na chu leo chu pichi Magdalene Miriam kitinu hi asunga thira se gi che nahi Thitha se ki chen nanu hi I chen gi ja hin ku gan the I chen gi ja lung kim lo na lung gen the na ha asat na a hin huwa tu din ta Hijin han lang hi jong le chu ta bangan ne the su thwa thitha na chen bi ning ki ta lom ta din muna ding mu chu paka Yesu Krista ma ta in Magdalene Miriam sunga ko ni Kilha segi sana darlo pita nei pathin thang ba na amen Iji chun ta salamani wal hagaw lamani ngazam Magdalene Miriam kitinu hi
amma alinga Yesu Kristai adam na pahi Yesu na dam na pahi je na mana sumil poi ama na ngai lu ngai lu na sang penta chu me Magdalene Miriam Yesu chu ma koi nahi akoi mongi ti hi hoi la ya pachim na kim mo mitia ele tua Bible cha simnau chu patenga veleu chun chang sob lagen khanna chun Miriam bang chun han pa ma chun adingin akap kamin akapum chun akunin han sung sa ba ben he ati chu New Testament he gana la paka Yesu Krista ngai na mithilunga kapi akimupure ai bang Magdalene Miriam in hoi bena hele Yesu Krista ngai lu na le lungsit na ji mithilunga ka na imu bene ani sanakin anoi lang si bena hele hun bol pa ko ma chu pu Yesu Krista chu hun bol na ngai tu in pu Yesu long chu ya mita ko ya na ko along chu nei mu sa en ke ma long chu polo in kati hati nume khanin pasal hin kan lu polo krima ki ngap sa ji ni kan ta san be ahi wala polo in kati ati jing pa Yesu Krista hi ab ngai lu mo ngiti a pachim na pi Yesu adam na pa hi ji chu na ma na sumi po na hi ke mo te alung sin ngai lu na sam pi ama pi ho yang ta salama se dingin idam do na pa doctor kiti ha kisumin ke yang hi 1989 and 19 kumansur nasatan kadang mo doctor bu ka kibat sain kanet nakhat zong amendo po at sa inapilhin bu sana ka kibat sa kanet na metolo abin kayong hikalungan na lejing ini pasal kat kamsunga si inga kilomlo yung kanasi ay gamlam ka siluba ichan gaya kinata kanet na yung metolo ay gamkala ka siluba katiya ay le icha ke kigel na ahi doctor ki beksa talodi kathi le thitan ichi ichagul ko yamendo ahi kainne pi hin hi mama hi dan ai bo achai na in khape na ki beksa di nai ati ngai kathi le thitan gu minibea khatsan mendo lo chu tun kichi ki dong le kana po kati ataw taw yeng na hi chi te te ai na chuti hi le kati kai ne pi lung si da chu doctor jam kam po ma ukam doctor ko ki be sa din ham bu ka ki be sa he ta khat san kan na men to kati ama hin kwa kai thila doctor norin ka ki be sa ke ông ka chi ta ama ko ma su ka chia ai la ta ba in e ve din ka pa sam na tin akim da aga ki ba la o sing le res na tin na sungai tu yo ta ya chu kin ta je na admission na bola mai je hospital admission ka ki boli ka sunga tu chu a cho mo ba glucose hai ai dim set kan le tum tar sang tam zo chok amai even na le amane zen na kuna undam no ka hi ji chu kadam no zo wa kan sun noren bo chu doctor la thim pinin ka ya ta mi adam lo kan ka ko ma thu se noren ka kis ichan gya chu ger sang na kini ji chu kadam na ita banga hi Magdalene Miriam kitinu yo hi paka Yesu Krista hin ko dingin ager sa pin la ngai lu pin so ipije nam tiladam na pa
Iji chuna dam na pa hi he ji hinama ki pa pe se ji mi ibia bolam itia luk sut ki pa na thu pha bungi chani chang thum chu be lew chu hichi no me no hin paka Yesu Krista ministry ading ani ago zo si atu do in pathin na to na ding na pi nei ani san kinin galil gam sunga ki pa na thu se ku ma chi le la jin ama jan le ding anunga na zui ki na jin hichu angai lu na sang pi akipara sampi minamu theya beksa na kapina na bor chu yai ilahi venai kai kutte ho min Jesu Krista phat na la ngai du nahi kichin ta mu chin mom ting la ba koi ma Jesu Krista de lo o Jesu Krista sanga sum la pa ngai lu zo Jesu Krista sanga le si thil ngai lu zo Jesu Krista sanga min than ngai lu zo hitabong Christian ho hin Christian ka heti yong le ke kahi mi hi hin Jesu Krista mu na pa kichi lo heti ka se amu chin ta hon ma Jesu sanga ngai lu to dan ni pu labor pa ni pi se jam Salem kulpi hin na thing ta chun wan ti thing te ho leng jing jong le e dhan dam pu nam nam lo le nam ma ma jing ti mo lu ri pu le tunin ta san sa te ikinem naw hi piam ti le ban Jerusalem ong ong ding paka Yesu Kristan ta san sa te chen na ding asi sana na so man tama kisim ko ino ilai muna chu ni sala thaba jong ngai talo gilkel dang sa jong talo chuting le ki khan na jong talo mei thai saga talo ahawa vai talo chuting le hin le men na kiti ka na talo hi hilai mun funding chi ga gela ele than omma ma je git tun kal ma na lom le ji ahi jing wang la ka su pite labol pan wa hilai mun chu hi chan ge khop ma chu nu ma imajo si gan thi ne si kisu mil na kam hi jong le ilai mun na jong chu nang nom lo ba le mong ju di pu ti nang na nga jing ka ting ka mun lo de i chan ge am mu chi mun khat chi vet ki na hele la bor pa ma ma e nitin ka kom jing na paka ke yong nang kom chim pung ka te atiki amu chi mo